ya ngithenga izobo hayi yazi uthi ngizweke uthu yakho kathi ngoyitambu ukuthi njalo indlane labo duva mntana wenzeni nangu kokuro kuyini ngothi ngokoko ya wena ukuthi njalo wenze njani anti kongulandile khona uzothu yakho ngiyakhwetha kodwa into nangakubonela ngube kwi-Christmas phela nxa usuza kufika bunganisunuke ebantwini yabazi yabusisa bed order ebantwini usuza kufa wena mina kata konya ukuthi bantu emarket unyawo ukubona into njani ngiroto nginje kade silonde singakathi ngakhwetshwa isitina ngigibela nje sitoilet sitina sapho ukuthi ikhwe ngabe ngitshela ukheni ngayekela isilonda lesasaqalisa ngathi ngizithwe kwini spirit ngathi ukhene emphathe spirit wabuyi ulinyazwe lapha esilondeni kuthe khwembi jana so isilonda senhlala lesi silonde ngisaba uyavuna ukuthi ngizakubuleni ngazi kade sesivaleka kodwa antu awusungenisa isandla phakathi ungeza lapha wani kwesilonda ungeza lapha esilonda iminwe le yayisikwana sivulekile godi bathu kathi umama lona wayengideme nje ukuthi usekhaya mina nxa ukuthi lo ngimthembi thembi lishona lelena lapho sala ngikhambisa usekhaya ibali weze usekhaya komunye izezulu elitenze makithi wakuchaya uyogamula uya ngukwenze njani kuyasizwe ngogamula kangamlanga wanthiya uthini kanti gogo wangithiya sibanga zona izitendi lokho ngisilwa ubonakala nje lapha emarket uthiwe kathiwa yini uthiwa njani umuthi lokho ngabantu lokho nangamtshela ngathi nguRose Nyanti wathiwa la washiwa amashona bathi thino anzichini tsitsino tsitsirizandi yikho kwayenza nalo umntwana wabuye ngagezi ukugeza wafundiswa emusekhaya indoda yakhe lisotsha ngale angiyakhuluma vele ngaze kwathi vele hlala ngimtshentisa ukuthi azambhaka isandla ayengitshengisa umazibaba lo abakhamisa khona ibizo lami bakhamisa ibizo ukuthi ukuthi umazibaba lo endlimazi katanti nxa sithandana kathi siyathandana singabangani siqoqelana izitori yonke into esiyenzayo sikhamba sonke come one day asoze sithandane kuze kube nini kathi ngana abantu abachadile bake beli nalo washinganisa sipho uzomnye sesimapadle so wena wasukwazi njani ukuthi ungusekhaya lo mana anti story nansi usekhaya ngisathengisa ithatha nkawu yime ngakazi ukuthengisa ithatha nkawu phela abantu beZambia beyibisa kimi u-Igline esalapha ngithengisela emnyango wako Igline babuyile nkathi erori ngiyayipangaphi ngiyecela koDususu umkharadilwana vele isitafu sami sasihlala khapha andi ngingakaphiwa istand right ehlale buya le ndoda ke ngumsotsha bevele uyabuya mzukulu wami uvela ngaphi sisi sabona hlala phansi lapha zaku nansi sifuna zothi ugogo kunini umntaka bani ngapha makhelwana anti mina ngumuntu wabantu ame people straight kathi uthi ntando yini abantu abadala kuphela izinsizwa yangawazi babuya kade uzababona kakhulu shemu lama wido kade simana sihambe ngendaba le nangusekhaya uthengisa uthatha lapha ngithathe ngikhanka kawo ngicela ngibotshiwe anti ngasagcina izitandard lezani mfundo uyoko ngangi ubongani wona wagcina sekhamba ngani ngezivumi ngoba ehlala imqedile amaposa ngabe ubongani abashawuthi umsethekelana ugogolothini ngoba evusatade kwakuhlala kusiba le party mbanike ingxenye ama engakabulala ikhona la sephekwa lawo eHarare lawa apha kuthiwa kwini ngawe okuthiwa yintshengu lokho sokufa kwamaphampa okuphiwa amaphampa thina sasithengisa i-OG original tata nkawu i-double punch ngangithengisa begcwala abantu ngoba ngangisaphulwa ngamaZambia lami ngidlo kuyi-commission lo mnye umpolisa anti bathi sebembambile umpolisa lwana ngombemi kati imali yakhe ngabhadalela ukutshena isikhwelufisi ungahlekisa badawu imali yalo ukutshena wayevele semfunda kaphi ngale college semsithi hayi imali yami yashoda ngabe tata ngisinza kuyichiza phela isile umpolisa lwana wabembhophisa lami ngamfuna ukumkhambisa umpolisa lwa ngale bafika bambuza bathi gogo sifuna umuntu osupply into lezanti ngaqala ngisanzima ngabe sithi amnibuya yandi vele wayebuya ngemoto emhlophe enhle ebhale zetherapy ngathi lokhu mina ngithunyezelwa ngomunye umuntu obhalani obuya le moto yabhale zetherapy enhle mina nti bonke abantu ngabazukulu bami ibizo lakhe angilazi uyayethi nginjani ngimlokhuzele ngimngenisele ngimdingeleni
ama-custom so mina ngenxa ukuthi angikwazi ukuthi ukuhambe njani ngamfuna ukuthi umpholisa yena lwalombambileyo andi nxa ngale basebesithi ungaphi umuntu wakho ngathi alingafaka iparade ngizamqamba kwakungile kathathu lamngantingeta wena waphuphi kathathu kodwa ungabulela umuntu uba kubuza ukuthi ongazivikela ngakho kuyini lapha la ungasezami ukuzivikela wathi kuphathelwe imoto ebhalezitala waphuma ngaphuma kwakulokhuze nokuthiwa umzali mina nami wathi wabonile imoto idriver ngishefu kwakulomzali nami ngaleso sikhathi amankundla wonke wangisebenzelana lawo ungatshontsha kuhamzini kwayo babekwazi so lapho ikomazele khona usekhaya lo amazelanga lapha sekawangenzela lapha bathe anisakutshela ngokubotshwa kwami ngamfuna niya kwakulabo mabhene engangibazi ngazi ngathi umabhene ngumntanami mvalikhathana lini umabhene ngumntanami sebesithi gogo umsesithi gogo yazi iparade ngathi anti umabhene ngumsayidinga umntanami sebenza khona yiko nisithi ngabafaka iparade yena lo muntu obuya le nto lezi andi nyamkama ngamfunani umponisa lona wambophayo lamthele phakathi siza ubuhlungu sonke njengamfuna ukuthi angabuya ngihle ngithi yena lo ngiyobuya lakho enguye ombophileyo ngimzise lami ubuhlungu andami manje ubongani ubongani ukuthi sewafika kusebafa bonke labo mabhobozi babengabangani bami sibili awubongani wayetshinga ngabantu ayisithi ufuna ukuntatha alwe lezinye izitandard kodwa ngibo kusempophoma engamathuzo sibongileyo bona bengafuni befuna ukudlalela emakethe umsethi ufazi wami alwe sibili ubongani ezubuhlungu ulobhuti wakho se-UK wayebuya le mpahla ubongani ziqale zigcinwe yini khona amaleza jacket ekufuna badu wayehleki kodwa wagcina lawo phosile uthando phela lawo hayo lefeki ukuthi latha abantu umuntu oyindoda umuntu endoda ekwazi umtshaya uyamtshaya kumtshaya la ngegogorosela ifileyo kungela lutho ngoba wayegcine bangumsindo okubuhlungu mani anibagcine bantu egetsi ngale file ngani kuthani kathi so omunye umngane wabupili khona bengitshela kathi esingisiyemakethe mbizini ukuthi ubongani nadeli nxa ngikhulekela umuntu yena lo onias ululaba unqobile bebengaphuma engqondweni yami ngithi ngiyafika u-onias kodwa ubongani abuye lapha endlini la afika lalela hayi wayengabuyi ongavumi endlini awuvumi hayi ngiyavuma babehlala ngemuva angakunyeli hayi anti babebaningi babebuya belale yiko phela babuye kuwe hayi endlini babengangeni wale hamba bekuwe umhlubeleni mkaradi umhlubeleni babengangeni usekhaya sajayelana khwapha bebuya bezowodi into lezana lo umngane wakhe bebuya kwahamba kwaqeda iminyaka sengile stand istand ukhansili nguye wathi kulomnye umfana okuthiwa ngushepard oswafayo sasesiqalisa ukubhukha istand lapha mina ngisathengisa izigqoko ngifundiswe ngugoji ugoji ehambe egole ebuya pitcode ngithengisa kwacela zokuphiza igqoko laphana lamafruits akuhambelana kwangena umhlangano bona besithi awugogo umyekeleni ethengisini izigqoko lami ngakubona ukuthi amanje ungaphambana labanye yekela anti if you can't beat them join them yisubona istand sami sikhona phana thina lingabe lokho lithuma umntwana lo manje ngibhizi lapha libona ukuthi ngibhizi emsebenzini madovi awuyithi usekhaya kwaba lo mnye umfana okuthiwa yimi futhi enganginika izitendi sesivumelene nokhansili ngani ku-Alex ngani kuli ngoba umathwasa umphosa lona wathina laphana kule kwakhanya ulingi wakithi esindebeleni sebemxotshe bamxotshana yena lo mntana kazenzeleni olapha ebhutsha engithemine banginika noma amathambo la ngiphekela abantwana lapha bangithanda okunye abantu abakajayinto ngoba uyisevele ephila babevele benika sebemxotshe ngale ngathi atshiyana lakho kuyinto lokhu sokuqeda izikafu zendwangu egangeni lokhu khona abantu abathengisa impumpulwane ibabla bobonamba laba bathi bona babaphethe abantu mina ayikopele ngiyalayo ukuthi awusoze usuke so sekawo sisenzana usekayi wabe buya lapha uAlex wayengalabantu ehlale rentisa abantu kodwa baswela abantu ngoba is not a people's choice ngamtshela ngathi ayimfana kulomnkazana wayevele sihambe eZambia ebuya lamacimba aswabile yanganachayo itrigita seka angananyathelwe itrigita abuye lawo ngamasaka ibusiness wayefundiswa yimi ngimdingele khona phana emashop abantu ukuthi bathenge bamthengele hamba lo mnamo ukuthiwa nguTress agcine sengicabanisela uTress ngacela sithi hayi sekhaya laphana kule next door lami and kule stand kodwa kulomnye umfana layo oloje khona pha anti yabo sengazi ngamkhohlwa umfana nonto obulongo sekhaya katandisa kuthena umntwana omganyile kwami
ngibe ngikhuluma lo Alex abe buya usekhaya abe ngeli ngimjale phela ngithi kumzukulu wami wabuye emnyama anti kulamafutha abo lahambe ijekiseni usenjalo ngamtshela ngathi kuzakulimaza lokhu uzabona usutshoro sitekile eselezibunde lezi aseziswabe bekasela mali yokuthi azikhukhumezi anti bathi bazikhukhumezi izibunde zani kambe madoda nalindlela ifuna izibunde kumbe lifuna umuntu lezi abantwana ababathwele nzima njani azisekho sasinjengezami so lami ezaqedwa kumbe zaqedwa kusakhe nangikwazi ubuyelo lobuyana ngapho usengani uyigreen wayesezarusekhaya sengimfaka khona pha ukuthi umntwana lana uzubona ukuthi urafu athi nxa efika onafara ebahlezi lapha onafara ephila ngabami anti unafara ungazibona esipotsana ungakungeni sasa kuyakuchiya unafara ngowakho ngowamntwana usengofika esithatha amakhetheni sevala kwaphana kambe simakethe ungafaka ikhetheni thina njengoba kwakuqunyelwana lapha silokhuza mina sabuyelwa ngabantu bamafama ifama sisithi ngabuya khona phana phambi kwesiteni sakhe sechinga mina azange ngikhulume noma nafara bebuya manje unafara ephelule anti abantu bathi nande offside unafara manje le offside angakutshela uyavuka uhlahlwe izihlabo unafara ekwaniswa yini unafara isidla ngutshelo akuphuma lapha emlonyeni wakhe yahlathwa isihlabo ngutshela ngutshela imanga uyathi yakuhlolile ngithi unafara uyachinga ngila ngathi nafara isiyana inazo nje mu-ijini we anti futhi ngwakini lo litshona lonke ngamazizulu waqalisa kathesi ukuwudani engasathengisi macimbi ngamnika iplani yamagwili mina sekhaya khanyela lapha ade kubuya bani umntakagoji ebisani ama-onion ethengiswa ngutheni ebuya lawo ngapha egoli ikho laphana ngathi ngiqalisa ngithi abantu ngaye bandumezela istafu ngizithengisela istafu ngiwodisa umntwana lona ozothenga imoto ethengela imoto esithendiso siya usekhaya hayi omunye lo ngimnika ithiphu nxa lawo ukwanise egoli njengomkakho engilokhuzi hambe ebuya lawo legoni ungakelisotshe ufake lapha mntanami ngimtshela kusona assistant engamdingela sona kathi basemvusa imambi malukile bathi futhi ungalulokhuza kuyakuchiya ngolifuna ukugijima akuyakuchiya usekhaya wanchiya tesengitshile waphiya wandidingela imkawo zani ufuna ukuthi ngingene phansi ufuna ubulalelana Rose kambe umuntu vele unjalo ukuthi wenzeni umuntu kalade ngithi umuntu mntana ungazumenzeleni uyathatha igabha lothuva kuthele ngani kathi kade sinansi ngibulawa dunya kwinje so antu yabona semphelile sungani umuntu wavuka phela usekhaya lo usekhaya kathi uthi ngiyamphihlele le nhlala ngimtshela ngingamphicela ukuba ukuthenda phana ngithi ukuthenda ngazidingela ngedwa ungabuza ukuma lapha ebantwaneni bami lothabani uthabana zami kumvala ngithi ayithabani wathi usoyesigoga imimoya ngathi ungantsheli ngemimoya umuntu lo waphoswa ambulala lapha ngathi uthi angichayaza engitshengisa umposto lapha baqabza khona impilo so lapha wenzani kahle kahle uzuthi nokuloyo wena utshelwa mbala hayi lapha sekuyimagination sengizicabangela ukuthi ungiwangicuphayo wangicupha wona awubonanga lutho kodwa vele nguye mntana umuntu you can feel a person mina me prayer warrior mina ngiyakufila so ubona nohamba kumazibaba iwabuyela noma engabuyela ngathi bayatshintsha kumazibaba ulomazibaba wakama kumbe umazimayi lo angikwazi kumbe umazimayi balungisa unyaka mina vele bakufaka imvukuzana bakufaka imvukuzana mina i-wisdom yami comes from God and I'm the only person who trusts yourself ngoba mina ngitrust uNkulunkulu I put God first mina bese ngizidlandisela after that manje usekhaya nxa kunyokwenzeka ubona ufuthelwa kangaka ungasasebenzi awusakwanisi lutho uyakholisa la isishoroske athi ngiyakutshela kaselazibuni useyelo lokhana kuyigreen engcenye into zakhe sezimtshayile antu yabo ngumbe uNkulunkulu wami semphenduleni salwa kuthe sokunjalo angikwazi ukuthi kumbe wayesethandana lo mnikazi westand andi kwaqasela khonapha lwana usemnika imnotice lethi ngizatshela ugogo khonapha anti ngamashona wodwa abangitsheli mina lwana usesithi ande umuntu wekumusha ngathi isikhathi sonke lesungala abantu estandini wawungambona ukuthi umuntu wekumusha wena sekhaya kathi indaba ungabuya ngastraight lo wathi ucela indawo yokuthi uthengisele wawuzazi ucelelo yimi yena umuntu wekumusha namhla sekumuntu wokumusha ngoba ngisabhi umfana lwa usabhiwa isidakela sendikhohlwe ibizo lakhe khonapho sesilwa la yena lwana umuntu amfice estandini sika Alex nangu usabhiwa ilo njengaphe number 6 etshisa usabhiya abantu abakhishwa abahawula kathesi umntwana wanto omoya sabhisa egadi umtshoko yena sefuna ukuthi ngawusala yedwa estandini anti sengimfundisa sehoda amagwili sewazi yonke sele business i-business wabala imali ngelinanga bathiye lokutheni kuyikhisimusi wazi wathumezela utheni $3 ukuthi kanike ngithenga idrink wathi belomkakhe utheni sithi bathe sathambobere ngamari yakadayi
Hey usekayi kuyawuda amagula enyanga ngale amandla 3 ayikona amandla ami ngawakhe but brains came from me mina kancitshana siyaphakulelana ulwazi anti uyabona mina anti kwangehlula kudala yekela ulwazi lolungalugcina mina ngehlulwa imali okudami ngabe ngunumber 1 emarket lapha anti kwendlela ngikutshela bona ukuthi kade sibafaka ama-India ngcono sakhula swakhanyile sithenga indari la laba abalamajudo abalamakhanda enganamajudo uyabazi amachayina abafana nabo kujona umazi Petros awumazi bonke banganjengamajudo balamashopu igwe wona ama-Nigeria babalamashopu thina sithengisele ethareni lapha yikho phela sasisemhlanganweni ndlalo khana ngathi labatholo so wena anti thina lalisimvuluzela kodwa lingabakithi wena ungasoze usuke lapho esebenza emasweni abakuqathi isikhansili yangali akengufana hayi kodwa lapha lina liyasincindezela kulabo unqubo sibando onyati anjengamuntu wakonyati labafunda kumpula laba abantu bekhansili manje abantu batshela ukuthi lizidonki thina sathi sikhula la it was called the city of kings khathesi city of portals songcole phela bathi line market uyafika green yellow besishoneni obesikalangeni obani kambe bangayekele bethengisa ubhuzu mntana momphapha babuya lawo nga angikwazi khona le muntu kumbe babuya la kwebhoda le abantu laba ngikutshele balesono egangena ngikhona inye ikawu zisasekhona indwangu mina ngangabona one day indwangu ibuyinamathele egonethini soyizwa ilandela umnuko wokudla lokuyapha ibuya la kwabo kubulayo amanjanji elandela amanjanji lokuzeni enye igoneth anti abulandela muva leyani ilandi inamathele ifuna ukungena phakathi kuvaliwe enye ifika ipatshazi lokuzeni ndiyani belandela ukudla sokuthi egangena kusela zihlahla akudla thina umtshwankela ngale marule sasikwazi ukuthi uyawudla mntana mutshiye egangeni laba balampumpulwane ubuhobe bakugcwele emgqonyeni manje uThubu ngayekela ukuba khona obutshiyeneyo sebehlala khona phasi sebelemisi kana laba bageza ngamakela angikwazi mbe bageza imicamo bageza ama-plastic so sidla idoti phela emakela nabona ngisayi mina ngiyasigaja ngimbulu ndomnyaka ngiye emakethe ngiqamba nxa bembizile njani namhla futhi ngifuna ngevalentine day ngadlomba eshayine lapho because I was all red and white wokhishwe mbali bambiza abantu batshela uNafarayi abantu abaningi phela bamfuna bahamba kuNafarayi nganje emayadini lana kuthiwa yiwaphi aqakathekile kusuku ngubani saningitheli ngubani baqambe lawo bathi uzokudla ye bandithatha sibili bazi bakubuza la umuntu wona unjani wangadingelwa ngejaha hayi ngithi ngiyafuna ezifotokile so manje usekayo nga ukhona seshoro stekile wabuye lesiso esingaka umshonalwane kuthiwa isimitha mtenga ngamfundisa ukuthi kayenze sitshona isimitha mtenga angikwazi khona beyidoti yabisesiswini yakwazi kumbe kunini angikwazi wambona mina ngisonto anti ngiyafika laphana ngangizigezela ngiyetshintsha ko-iglayina ngigeze ka-2 thala ama-perfume ami lami ukuthi nxa ngingene e-church lapha kuzwakale ukuthi ugogo sengenile lami ngizigaja anti uyabona lanxa usatsheni kodwa sokuphelile konke lokho ngithi akusela lutho kade konke lokho akusekho nxa mfuni khathi angibona ngevalentine yikuthi akula abantu abandithatha amapili nginganithanda ukugeza mina ke ngigeza and I dress to kill ngiyala impahla zami ngajula ngisakheni ezinye andikaziphiwa abantu abambona all over the world mina ngiyathandeka mntanami kade ngibona nxa ngingasaphumi lapha anti mina sengiyibrand asaphonga uphuma senzala yikho lapha wathi uthi uyamfonela ukuthi asambe ngaphi ngaphi ngathi abantu bakho bona bengasangisapoti mina ngazapotwa ngubusi bebekholisa ukuthi mbebahlekisa mina ngingatholi lutho mina sengiyibrand umgogo wabantu utshela umfana anti isikipha sesidabukile isikipha siphi Senseni sogogo kagogo wabantu gogo abantu nyangisitshaye nxa sengishaye khona okobegoli abantu bakholisa okunyokuhle ngathi sengangisitshayile ngisiyangale komzilikazi so usekayi ufanele uthe chapitara kuthiwa babephume ekhwezi anti uyayibona ikhwezi angikwazi besokuthengiswa utshwala njengoba mina ngayigcina ivale okudala wabe sithi umbhuru wakuthi motikari bababhutsharwane wathi akunamotikari anti ndisekayi uyari kufambapho akunitshele kuyini khonoko ekhuluma umfana lona wathi anti ndisekhaya ari kufamba kuwabe tshaya imoto watsho wafa ehamba lo mngani wakhe bachapitara lwana uyamdosa ukuthi awoni mota ndisekhaya ye uthi hayi ungathi imotikari yiwe ikusithi usekhaya ngiyombulala bathu khathi wabulawa mbani anti abantu bayisaba ukukhuluma mina ngesaba ukukhuluma itruth mina funa ungena ezulu ngeqiniso yikho nisitsho njalo ngokuthi wathi eqeda lapho wa-athakana lami sebemfakela inothisi ngabanikazi yena usesithini mina ime sengimxotshisi
kathi vele ngitsho labana bathi bona nti njoba umfazi kalwana antu Alex wayesesa ukukhuluma la kwalona wathi gogo nti makawuya nemtsikana we kumbe ndaye wayesezwe iroom engasiyo mutawurire anti laba zange ngimtshela kwakulabo mtshena bethengisa esitendini sikali lapha so uzokuthi uli umntaka nali uli wabe buye sithi gogo usekhaya uthenza ucelani ngizocela inamba zenu ngifuna ukunika usekhaya sifuna ngathi uziva wathi usekhaya ngathi kwenze njani wathi njobo Alex sebemxotsha ingcenye ufuna ukulifakela something ukuthi limncengele kubani ku Alex ngathi kudizwa mina ngincedisa abantu free kadani ngithenga imngenisa namhlanje safuna ukundiza izolo besembuluza yapha engasangikhulumisa sebesithi bayazana baqedelana khona lanti bavela bonke sizizuru ngathi mina ngwalapha so lapha ke ngizwe ngithinteke kakhulu semfonelwa la ngokhenta ugogo uyagula kakhulu ngikudlile mntanami intamo ke intamo kuthange ngilwe labondofa uthini khona apha bedroom katha umbonga ukuthi njani ulwe labondofa ngithenge lo ngumunye khwale senselo kuza amadona ngwasweni uthi uthena bondofa njani katha ndisakutshela mntanami nanku ngileli khona bendlila ye antu cancelele siya ukhena uyamvalela sihambe ezidlalela siyakwetshisa umntana msixoxe sibili abe sesuka omnye isikhathi ngiyabe sengilejumekile ngimbone ngase kanti ngabele ukuthi gogoza mani what lifuna nibuye lapha mkaradunjeni ngibhizi lapha mina lizondisturb ngithe ngenana endlini ngithatha isinkwa sendesane mbele yasechurch mdlana utyala phangisa ngena anti ko likufunayo belingene lithatha isinkwa senu ngangena uthatha isinkwa sabuya ngesonto lesinkwa kathi manje ngithini okay yana esikagogo wathi baphiwa wali anginamali alright anti zolo bebethenza ukuthatha impuphu echurch batheka abayithenganga anti ibo phela abantwana abanengithini osubagcina ye kodwa bayagcina abantwana ye babuya baphela akutshela indaba yabondofa lezi abantwana zababiza babona wabe sesenzani ukhenise sehambelana ukhenisa ukuyalala sendele hey jabulani mkharati alisibuka isinkwane sala siyaphetha kani wena ungavela uyekela ukusithatha isinkwane sala siyaze sibone sathathe don't come here ingabuyi kuzoqina la izimbulu kasuthu oba cleaner lapha yibo bacleanayo lendlini lesubhiba abashani kade mina ngisasele power ngisasele amandla abantwana lapha ngabakhona phela yini nabanye ngabangala abanye ngabemzilikazi ngabakho abemzilikazi abanye babuya lapha ndi namawido kade sengikomando khaya lamawido khangela amawido unjwala la uyiwido njoba lami amewido andando kumbe sizathola kuthiwa ngobani labo bachelorate kuthiwa ngobani laba laba abafelwa abobaba laba abafelwayo labo inqaba ngasikawukela wandengwa kusithathu usifake wali indawo sigezile okay omnye njengalwana wayesengihawukela wayengalapho lishe ezicathuli kumbe wayangaphuba abantu hayi wamtshela ngesitezi ye amnavele mbatshela njalo uthi ngabuya kimphapareka sambe esitezi ngiyahle nguxotshe ukuthi hesitezi ukhala lisihambile so lapha undofa lo wena ukhenise ihamba lala ngibona abantu bayalwa omunye uyamphakamisa ukuthi angikhambe lami sengigayisa ukuthi ye ngamphupha nti kathi uthi yikho ngamphupha lami sensi namtshela lokhena lokho kukhwela kusiya phambili omudelwane sengani ufuna ukuthi ngathi kathi inglosi bakathi ugadeni lokhena sasikubukela kumntulwana wayekathi amaplanka akhwela nanko kunye kuyalinga nje abantu abundunya besemphupha bona abantwana sebendithumele bona abantwana embathanda ukuthi babe bandi basi nam senti yabamba kunye kuyaphunywa ngithe sembambela okyalo kunye ngathi senguyedwa yamazulu Roman Reigns danami sengutshanga si Roman Reigns lapho utshanga esipiye isipiyu laso ikhanda bathu ikhanda ese Roman Reigns ngathi ngiyakuthaka uthi uheda ngiyakuheda kwabe kusithi ngizoyina ngikusetshayo emdulini wabusetsha emdulini wena anti ngiphethe khona ubuphupha wodwa phaphama ngathi ngapapa ikhanda lami ngene phakathi kwe-headboard ezokuyafika thu kwangizenga ngathi ikukulimala kwakho intamo kukulima kwami ithambo nangithuke kabi kanti manje indaba lapha abafana emaketi bathi ugogotu lokuzongondovu imbuya ngigijima nje khona ukuthi kanti kuyini yikho phela kathi ukhena ngithi mina mfihli nhle ngamtshela ngathi khena mntanami mphumela banjana ngondovu asenthi ngitshaya umnye isi-Roman Reigns nango nibe ngitshaya ngithi ngiyakuyeda khona ukuyana okwenzakale wrestling ngathi babakhuthe umntu namathelelo kuze esimbini yani akulalutho olukhona kwakuliphupho wasusiyajana laphana mntwanami kwangasuna ulwana usefila nje sekhathi one day sokuvuka kulothuka kanti sesikhathi lokulwa ledonga lezayize sikhanselini sokuvuka kusiba lothuka kanti mina ngiyahle ngishawude ngahle ngathi nguthuvu kasekhaya lo kanti useyilahlile uNkulunkulu wami sezondile la uyazonda phela umdala lwana ngami abantu abadlala ngami uyazonda because the way I ask him too many things the way
engimkhulela ngayo njalo engimbonga ngayo ngoba khayela mntanami i-age esemfike kuyo abanenge ngandlala labo they are no more sebahamba but mina still teaching sikhe kodwa nanku ke usugula kodwa ngiyathaba ukuthi wena ngendlela but bangethusile phela labo kheni ukwenza into yegijima sibona sesingaka yiko umbuya ngigijima la khathi ukuthi ke uguguka manje awulale ebusuku hayi ebusuku ngo3 uyazuma kanti manje sokuhamba esibhedlela awusantsheli ukuthi uthwele wena ungasaphezulu ngiyambona ulwana umnaka amathuba abantu hambona ngale la iqamba amankinga ungani uzabuye zombona ukuthi mbando umnaka amathuba umadubu true otrelekisi bakubona ulwanu lo uthenji wakubona nga ngisahlangana esibhedlela buyisi ilokuzeni ijackpot yakhe yakhula ijackpot kuyi angikwazi bona bo ngiyekela baba anti njengoba esithi ugogo uyaqina sekhuluma kunye mina phela kuyangiyalela ukuthi ngifihle lezi so lapha ke wasisenzana esibhedlela kwakuthi wenze njani esibhedlela banthatha into zegazi banthatha ngapha la ngapha igazi na ngilalokho ngathi mntanami wathulani bathi ishuga ngathi angikuni umkhuhlane noma kudimoni dala ngakukhuluma lokho uthini sugar so hayi kakhulu ngathi angikuli lokho vele lingangiqambela amanga vele kangifula I don't want to entertain babamba wena bethatha igazi balitest bakuthola ichukela wona wani hayi igazi balitesta soku after anti banitshaya lokho kwinto kwabo lokho ezandleni la igazi phela belithatha ukazana ngathi hayi mina ngifuna ukutshela idotile wakutshela wathini wathi sugar wena wathini ngathi hawa mawuthi bane into zokuthunyelwa kwesekaya lezi hayi angikuli lokho so uthi ichukela likho wena hayi mina nyala akula chukela njalo uNkulunkulu kazange adala umuntu ube lo mkhuhlane nalo kanti wayizibhedlela lezi zonke umuntu ohamba yiBP lechukela ukhona kwakwathubulazi ngokunye wabengqondo phela mina nisababona inhlala lezi ezazivele emure wali yansazibona sokuyichukela le BP why ngumkhuhlane bani ngokufuna imali ukuthi sibe sibhadala imali singelazo abonke ukuthi bakhawulisa abantu laba mina Ezra mina ngithe ngikhula bembulanga ngamadlala nje ngagula amadlala advule bohlungu avuka ngozinto zami ngise Princess Margaret kumbeni kule 10 years kathesi why am still alive anti ukuthi ichukela liyabulala omnye mina ngathi ngibona ngambone Frost lokathali ichukela umbaba lwana ongu sister wathi gogo manje into ku UPH bayinde kunori ke kuyinto kunori reducer kunori controller ngathi be controller ni mntanami wathi mori ukuthi sugar kwakwera ngathi mina ishuka itype yangu angazi navila ngaze ngikhulu umkhuhlane wetshukela angaze ngikhule umkhuhlane ngikhulu wathi chiyenda izozo gogo buya lapha lesingugogo kuniki buya lapha kudobhela isinko buya sesikhwela phambili buya la sisinko buya la somkhale wabeka ngathathu wakhiphela namachiyeni yangu ngabe biza labana libuye lizothatha ngisalokho lidlalela eminyango lapha mina ngisakhuluma labantu abadala biza abanye lithathe mfana nami labantwana bonke sobakho awuramzukulu mina ndamzukulu indaba ngaba manje ngavila ngaphi kodwa wena uzangiphiwa umzukulu ngephashini ngaphi want to see la ukheni kakabe labantwana kambe tshwa ngabutshela kudala ukuthi umntana wami izini eligible phachela wena la khathesi lokhu ngazamisa ngiyalizothatha kathi ashikuyini ashi yebayekele basuthi ngabuye isinkwa lesi usithethe ngalesi sinto ngabe la sechechi bela sechechi ngaphiwa umfazi kakhethe kumasipani buya wena uzothatha mkharati lilo ali ongathathanga ngisathadela ingabuyi la thatha isinkwa ngana mfana ngakele ukuthatha ngisathade ngazi undirudulela amehlo nganthiwa yilokuze nimbumbuluza zenkiri usumsabonisile umalume ngiyambikele kunjani asengimbonile thatha isinkwa mfana kwenza lokho wabothi kungcolile lapha egeza izandla begeza izandla manje sebuye ikwathi ugogo yenze njani isinkwa lesisikwa mfana wami wethatha isinkwa wami nje sigcine ngapha uyangikhumbuza mathube buya bayekele idonki lezi ngesatade bangeni la anti uzwile sathe kulani kule party hayi ngathi baba clean phela bese behamba izandla sigezile sumbingele ngabe ngabona sabona mfana uthini kumele ukuthi umuntu omdala akhulume sebethi mathube madubela umkharati futhi wena mfana umkharati lo umkharati okay indaba somkharati ubomvu ababomvu ngongaba komabaleka ko okay alright hamba ke mfana ni commander wabo lapha hambani commander lama wido konke ngikho hayi lo commander lapha hambe gezi izandla hawu kade awusantshini
Thethe isinto. Lawe lo ngubani ke lo? Madume nanku sisi. Madume somka sagezisa. Mhlophe gezisa. Oh, abangabuyanga namhluba umbulu ngeSaturday. Isinkwa lesi usithethe kunalo lokuse. iBaptist. Manje usanda sidla nje usiqedile so. Akulandaba kunqala ababedlile I'm fine. I'm fine. La uzasithengela nxa ufika. Yeah. I'm fine. Ngabe laba besiko ongakufuni ukuthi antu yabona lo nini kuye kusuku. Oh. Uyethengisa. All right. Umsabonisile umalume. All right. Sabona all right. Baningi abayi basemzilikazi abakabuyi babuya ngeSaturday. Anti ngale butcha ngangihambi banike ungamafutha lenyama. Bayenza iprice sebethanda ukuthi babuye babosa umlilo manje inkulunkulu ezukazi. Ngesande nyabatshela amakhiye basala belindile. Yiba balingi yiyo ama-bodyguard. Yo bodyguard. Baklini lapha maduya bebanqethi maduya. So lapha nanga udokotela yakutshela ukuthi lalela ke Rose. Wena ulechukela. Hayi angidla lo. Ngithi watsho njalo phela. Ngamtshela ngathi ungazama ukuchayisa ngestress. Mina ngatshela ubhulu lwakho njengawo lenyembe ngale Princess Margaret ngathi chiye wena. Kana uriwe unaro sugar acho chienda uri dzikisisa wena nginankulu kuhlana madimani. Kuhlana bosekai. Enguthunyelwa bosekai. So bese silechukela. Wena uphile ukuthi uloyiwe la. Aya. Angidolanga bantu unzundizela imimoya kathi akwazi ukuthi konkona antu yabona mina ngengahamba revelation umuntu wayemanifesta komunye umuntu athena yena ngimfaki AIDS uzumlandela ubheke sithi sensefa ikhiphe efaka abantwaneni bakho uzeza umuntu esithi hayi afuni abantwaneni bakho ethi ufuna ukuthi abantu abaningi ukuthi abale AIDS bafakwa ngabantu engalayo mntanami mina ndikufundile so lapha kathi sichukela ulayo hayi angida iBP yawulayo hayi vela ngida bandlela bathi hayi isilonda lesa sochukela hayi bandlela bathi mina vele iBP kanyini ngisengathi antu ukhona wandithengela lokho uthatha iBP ntatathe akudla ichanga inamba zakho kumele ichaye ngayo eze BP uyazazi inamba zakho kumele ichaye ngayo mina vele ngihlala ngichama 111 over bani angikwazi into over 10 ambabusi ante klinika ngihamba la kuba bhala ibhuku lami ukuthi lisendlini so manje uyahamba eklinika ukuthi akula magetsi ngabe uya eklinika uyesibhedlela kuseni namhla ngihamba kanti ngibuye ngithathwa imbuzi ngabantu lapho ukuthi nganyela ngisusenze imarket ngathi njoba mina abantu ngibengesebenza umsebenzi lapha emarket ngisahamba ngeklinika bathi babe bandithatha ngemota khona baba ukuthatha ukuthi uyenzani emarket ngiyelungisa indaba zonezi ezani zomgwaqo kubuyela abantu ababevele belezitendi hayi ukuthi usukele eMontoro uthi ndinesitendi sebesidla nge-rolling party njalo futhi bengibatshela ukuthi zwaneni ngilitshela kodwa baqinisile into i-rolling party etsho njalo hayi ngamanga mina abantu bezanu-PF ngiyabazi abalapha bangilevi yidonki lezane ezifuna imali ebantwini mntanami andikathesi siya kuma-election vele i-election yonke injalo njalo futhi ngabantu ababuya izulu abakwazi lokuthi thina sizihlale laphana thina laphana sahlaliswa nguJohn Landankomo so laba bantu laba ngamanga ukuthi ngabe rolling party hayi ngabe kathi izigangi nje indaba ingazakiwe rolling party nxa bengabe rolling party ngihlala ngilapha njalo nxa kuvodwa kuyabe umgwaqolwana uempty mntanami behambe kibe emachecheche la komrewa bengekho oPipo laba yiba bajovela abantu into ezingayisizo komna mhlamba batshela ukuthi iCooking Oil ibona laba bathi ngabo chairman bangona abatshelela abantu iceleni ubhadalisa abantu amadola umuntu udinga imali ukuthi kabhadali ukungena ebhukwini lezanu uPipo yena umnanga uyakwazi khona upresident ngikho mina ngathi kabe 1-on-1 ngimtshele ngedotile njalo la uyakwazi ukuthi abantu laba na ipolitics they don't know ipolitics is very dangerous and there is a dirty game uyangizwa mntanami abadala abantu ngathi bazithulele babakhangele njalo khangela i-council le-government ibhanti lebrook bona bathola ingani i-council kayilanqondo kanti i-council i-directive leyana anti last week mina nyangena umhlangano usithembiso ube khona uGavana uJudith Moyo ube khona mina semba odonga sangena umhlangano bakhuluma ukuthi i-council kayizama ukwenzani ukulungisa indawo leyana uDumisane echinga owethu chairperson echinga thina singabe bhuti government yazi ukuthi kule bhuta association emela ama traders vendors siyaziwa yasazi igama even umgabo esazigathi kwaseza sabuyela kuyini umdala imali abengakaphi kuyini walandwa yimi imali umgabe lapha komoti ngamkhalela inyembezi wathi banophenka bakhuma nawo gogo dzokera iminde unothengisa yimi khona pha so lapha ngaso abantu be-rolling party laba semarket hayi laba abaningi phela laba abazazi abaningi phela balazithupha bafuna ukusebenzisa ukungcolisa ibizo beliphathi khona sithi mina ipolitiki kabayazi 1 hlonipha iprotocol yomsangano
I-government yanti ngabantu bonke vele sonke siyakuvuma konkela ukuthi vele we cannot change anything and yekela abazirulela abantu labo uNkulunkulu uzabakhipha ngesikhathi sakhe ngihlala ngitshela njalo abantu let's be patient one day ingongolo ingane yakhutha ugatsha yachapha phansi ngomlomo so wena ungafostela wena ungafosi izinto yekela into zizihambele siloli hloli ube njengoJobe 40 years zaphi uJobe babe sikaphi kathi nganunowa kuthiwa wakho umthumbi 200 years umkhombi anti wafika abantu lokho bemthethisa hayi no hayi wawuyakho umthuzi umkhombi bathe sebefuna ukuthini akula bantu lapha njalo ungacabanga ukuthi abadala abana izijupita abakwazi they know everything ukuthi lapha kula bantu bephathi ngabe phathi ngoba bafuna ukuthengisela lapha bexotsha umuntu wayevile khona phano njengami ngibe sensiyanga katanti kumnambatshela ukuthi kuseke labambani mina ngafika lapha uthi bathi nyo yebetshela idoti vele nxa mpika so njalo manje usuphila nganje ungasathengisi usuhlala lapha endlini ntshona ulele anti utshona senzani manje lapha ngiyatshona ngisenza khona ngiyaphuma ngihlale phandle ngiphume ngiyekonamthala lapha ngiyebukela ama-indiyu anuphamba iloko zena isekho i-TV la sabukela i-TV yayibukela ngani sokafa sokumnyama endlini iyakusela TV hayi ngiyabukela ngapho anuphamba nento kunamthala unamthayo uyavuma ukuthi ungene kanti ngihambe emini sebangibukela i-repeat ebusuka ngini ngiyakuhlalela zothi uyaphangisa lokulala kukhena kathi ngiyabe ngihlalele nangilapho umuntu alaboyfriend onowayayo ngiyabe ngihlalele umanqola bensithi ngithi umanqola kulezi nsuku manje umanqola ngone uyamnikani sokuyidlala kudala ubusesaphila bekungcono benzavule efridge nanto yakunika imali nte amabrovos khathi esanti laba abantu babe befuna ukukumba kuwena uzamnikani uyabuvuka indoda kumele uyiphekele batsho nje ye kade indoda kumele uyinike ukuwina umuntu womphekele into ezimnandi ye kade sakhini bazilokhu zikade ungahlala lo muntu ungamphekeli okay ngabuya lapha nanzi ziyakhipha kade aboni kwabakazana bekuthathelwa ngugogo oho kapheki kanjani ugogo uyakukhudumezela amanzi endlini manje anti konke lokhu ngiyabafundisa vele nxa singali kumawiki okay ukuthi umuzi uphathwa sonke amawido lawo siwakhokhela kanjani nawo ngabaswelayo njengamabanga lamadoda abafelwa ngamadoda nje amadoda phela ungabona indoda efayo la ungavuka ufile uyesabi support kirikiti indoda efayo uyesabi support besaba zona izinto zepolitiki lezi abaningi babulawa yikho kadanta kula mali la ama-church amafema kusela msebenzi sokungama-church kambe sonke singaye ama-church umuntu asuke eSouth Africa khona lezovula ama-church 90 la sonke sesihuruthiwa sibuye sizolatshwa akulakulatshwa njengoba sonke siyabe sifuna ukuyadinga imali kodwa-ke amadoda la asegula sesifa soyibugwala ukwesapota umfazi amadoda kiriti esaba usapota yikwesaba isapota ukuzivuka uthengisa inkwata awubhilive ukuthi kabe ngumkhuhlane egulile hayi ngitsho ngiyambhilive osiphathele ndeli ubuyelani dede abesishoneni wawuya netshi utavuke efile mna ntu sakeni wavuke ethuli besingaqala ngamkhani lokhu mzondeli hayi ngakathi esangisamzondelanga mna I'm living my life to the fullest yena ngiyapho ngigijima ukuhamba athi singaye siyazikholisela nje ngalithuli yadonsana libho kodwa naye kade sizithola labantu besisapota abantwana siziyele church yena la siyazinathela kunje so anti ngayisihlezi la enxe ngayisisekhaya manje mina ngahle kathi ekhaya ngiyephuma amakwande ngiyephuma amakwande awula muze ekhaya hayi ngakuyala lokhu mthana amamfungutshela amanga ukuthi thina ubaba ethu mina ubaba mnandi ngangimudede sifaka lokhu zini scale ngingugreen futhi scale singahamba kuthiwa siyaphuma amakwande anisasikhamba ugogo kosisi kagogo wami ngile emanzi amnyama so wesa amakwande la yikwesaphi ikwande kuphela lokubhotshela ngemva kwesihlahla lokubhotshela ngemva kwesihlahla ubhotshisa ungalathishu wena usujayela ukudonsa le thishu ngabe usuhuba ngezibunu njengedonki inhlabathi efikeni zona singekho yakuthinta inhlabathi singene phakathi ebugarabheni sokumele uyegeza lamanzi angkhona athathwa akatshana lapha ndizithatha ngemuva lapha qede 2 days ungagezi lokudingana lenkomo seyasikutshani awufuni lo hayi mna ngifuna ukugeza ekuseni nantamba nazi ichurch futhi lawo soyivula ichurch duze la mazibaba laphana nganxanye uyathwasisa lapha abantu badinga imali we are living in a world of competition lapha eZimbabwe la ongaphumanga wangaphandle kwalizwe lapho sengifuna ukubhonga khathesi ukuthi sokule church gogo so benza imali la yabantu kathi abantu abadubekayo ba-right abantu abadubekayo babhadala kuphela uyabhadala ubuye lembuzi ubuye lenkukhu mnanti lami wathi imkhonkho nagogo
ubuye lapha kazange ebuye futhi wathi kimi bafuna ukungitshayisa ngezithayi ngestroke watsho njalo ndlula yanti mina ngiyabathanda lama-customer ngiyabadingela abantu bayalahleka bethi badinga kulo mprofit ngiyatihambani khona pha so wathi kubona wathi wakuprofit wathi bafuna ukutshayisa hayi mina yimi wathi kathi gogo kwenze njani ngangihamba sebonisa inyawo ngathi inyalo lokhu wathi hayi gogo bafuna ukutshayisa ngezitoroku ngizathumela abantwana kazange bathunga abantwana namhlanje ngithe ngidingwa yibona laba abandidingayo okuthiwa ngisebe labo sithe sezidla kwampana beme emoteni akuyagcwala izimoto eziningi ezivela ama-out lezo uthi uyabona umprofit kathi ukhona okuthiwa kabisile phela kwesekayi kabiselwa nkulunkulu kathi sebambisela kudala kathi unjani ngamtshela ngathi wena kambe lo indoda yakho ledizimeni mina umkami wayenguledizimeni kodwa ngizange ngibe le ndaba labo abafazi bakhe mina vele ngizange ngimhawukelele umsotsha wakho ngokuthi kalalutho awusekhaya sephelile ubuyelo lobuyana sokuyi-green la yini uyagcobisa angikwazi athi kuthiwa kula majekiseni khathi angikutshethi lesifundisana sekho athi kuthiwa kule cream abayigcoba ngaphezulu ukuthi zibe ngaka zize zizule yena umnikazi izibuni zabe zigcotshiwe zingaka bathi umbe izwe lizihawukile mina ngikwazi kathi thina sendanjani sadanjani singekazi izibuni abakhathi but umfoko umfica lapho ufuna ukuthi ebe ngaka umfice sekuhamba so ngengadlule ebantwini bona amadoda okapho ngomkhanyela so phela i-artificial liyana artificial usakhambeni ngansokuphelile omnye umama but hayi manje mina ngijabule ngibona ukuthi uyaphila mina ngiyaphila mina mstilizeni mina so uyazi vele kodwa ukhena manjela ngakuhle manje botabani otabani bantu bayahlanyela abantu manjele kubuthi ugogo akukho right ngathi gijima khona bekhuluma kathesi indaba laphana ukhene tshiye ngivalelandi khona watshe kuvalele kathi ngangiyakhayelwa mbani watshekhile ngiyabele kwesithi manje ungalokhuze indlu ngaba umlilo ke hayi khona umlilo nganthola senithule setshela nabantu akumele ngathi mayikhaze nithula lapha phela kunjani msawami namhlu anuphama sizambona so njengoba kungala magetsi ayabuya ngesikhathi bani abunamhla hambe ekuseni mina vele lumfana nxa ekhamba sendlala mbijani ngiyabuka sensiyanjani kathi njengoba amanzi zagudumiza ngani ukuthi ngikhiza sengithuma laba abayintingela ama-shavings ediyani ama-shavings sokulapho kubazwa khona lapha kuyakhithika yikho esibasa ngakho sokugodola songokagodola kanjani abazulu bani asivune phela abo sisavuneni unika phela lami inhlanyelo yangikhona ingifile lami kulaba abalimile ivikileyo sokukuhle ngathi ngiyifake lami mbijana asihlanyele yavuthwa yami ngama-miracles ngiyacela unkulunkulu kathi andawo uyakhuleka uyathelela amanzi ngiyathelela amanzi kuyamila kuyamila nika intanga kuphela yona singaphikisani ngokuncitshana mzawa asiphikisane ngokuthi unike ngifeyile ngizamile mina always want to try things ngifeyile ngizamile kathi awubona ngibuyela emakethi athi ekuseni bandithethe ekuseni lapha bengisemakethi ngiyelungisa indaba zethu ngathi khona mbuya ungasikwa phela lokuxexela ngiyayithanda kuyethatha ngale ekuseni anti ngiyangimlokhuze ngale ngomilile ahleke umzami ngithi bakithi befuna ukuthi singadli thina into ezimnandi ukudle bona ngamtshela ngathi mntana msufuna umama wakho abe ngiyodla ama-cream donuts adle konke nangasanathi drink hayi ngisho yekela if I'm dying ngizakufa kade abantu wakula muntu ongasoze la unje udokotela uthwele lokho abahleka bapha bathi nyati bokothe nje babe khona omnye udokotela athi kanti lokho ngixoxa izibhishi mina phela kanti abantu bavuka ngimfonele ekuseni omnye uzothi ugogo lo ngiyamfanisa ngathi ngigogo ka-Ezra wathi yes uy mntanami ngiyicelebrate nina khanyela kuthi angibenisempilo bahlanye abantu bathi gogo sakwazi ugogo wabantu ngathi ngugogo wabantu ngathi hayi ukuthi ngiyibrand kade sendulani nanti alindithengele amadrink abantu abandithela amadrink ngama-diaspora lina lifuna khona futhi libe lokhu lisithi celebrate kungalanto libe lithatha amaponiti amapicture sensala wani omunye umfazi okuthiwa ngumampala ngahlala la empilo wakhipha ijakhethi elinje lakho elalihle njani lihle lakhathi esisepalokozeni lihle wathi ipikishe wathi le igogo angilalutho amfuna ukupromisa amanga ngingabuyela egoli namuhla la iwenzo phela nti ngikho ngihlala ngigqoke lokho ngokuthi nxa bengathi bamfanisa ngiyathi hayi ayisima abanye bethi sikuzwa ngevoice ngicine semvuka
ukuthi abanye baqambile kwamanga nithathi nasazalwa sengithina lazi lwana uthengisa amaqanda emakini bayadle anti babe sebesonga kulapha empika khona vela ngiyekela ukuxoxa ngiyaxoxa bezivoice bese bezivoice manje ke sisibuya kathi kathesi kube kulomunye kuthiwa umama Africa uyamazi hayi le wayisengitshengisa khona ukuthi ngwegoli uyajayiva angimazi ngayekela ukuba mazweni ujournalist mama wayisiye ukuthiwa umama Africa ungaka sahlangane UB ebhedlela ngale wangifanisa lami ngaqala ngalo wathi ayikho kungazi ungishayinile lami ngicelebrate ngiyajayiva wazwani kasini lokuyi $12 awuzwake wabe umuntu wayesithi uzangifonela wathi umelela ublulu wakhe bafuna kule sketch mbi actor abafuna ukuyenza iscript uthi uyayenza ama script uyahlabela igospel uyanjani iviki yangibona ngiyangitshela ku last week wathi le mafikizo liyabuye sithi ukubohambiye buze studios nzonezi wathi umbuya bamenza interview kusiphi studio wangitshela sengikhohliwe okay wazwa umkhuluma lo muntu wathi uyamenza interview wathi gogo alubana njani kuthi ngasesitime nakusasa ngidinwe kusasa futhi ngiyaphenduka la ngizobona udokotela futhi kuba mbhalele ukuthi ngibone ngingene kuroom bani namhla kasekho mbiyo kusasa wasesithi gogo ngiza kufonela anti yabona abantu bakho lakhathi esikakafoni kodwa nxa sebemfonile zobe sithi ezibimvulu yasinci nami subaphile phela wena akaze banike lawo banike futhi asubonda bafoni babe amanga uyabuqinisile yamanga promises but umuntu angayitshela inamba manje abuya amanye sahlana kwendawo gogo siza kufonela bake bamfonela azebafoni uthe uChristmas efika ngaba yenenzele ihappy Christmas njengawo azebathumela samadawo la ukuthi le ngiyathina hayi awuthi unika mina usemsebenzini mina ngizayidla la ngathi usasemsebenzini ngasengumi ngiyabonga mama loEzra wakho ungasikwa phela ungasiwa asiniki lokhu hayi yabona asikhangeleke team yakho ngahambi haya kulandawo Liverpool mina me die hard ngutshele ngalokho khanya kulo usi umntana mntwana oseluvivula isalwana samndanda lapha siyakhuza abantwana labana ukuthi kuthiwa bayalweni ngathi yakhumbula sisiya komandwe yawazi wabuya ngelinda ukuthi gogo umandweni bekubuza la yebo ukhona ngakho kabuya ngikhismusi akazangabona wangicambela amangwathi angithengela umbhedo wathi uzashela imali yesitsheko umtshele kodwa phela uthengele igrocery lapha amandweni wangithengela kodwa sesicambela amanga lonali echiye ngunali njengelokuza njengokuthela wathini uthi uyakuyimbhedi wathi uyakuyimbheda selonadi gogo kadipset kuthiwa yi-queen bed wathi uzakwazi ukulala kuza kuwa ngathi andisoze nyiwe kathi ngiyabe nguyiswa yikwindlo sakhe ngisasilala i-double bed ngathi ngangawo khona ngalala le nkalathi siyibone ema-TV ama-indian wayese ngazi ngathi engiqambela amangesithena uzanika amasofa anti wayala ukunika lana amasofa egreen awula space lapha hayi ngilatsho ngiyalahla lokhu kathi okungabi lesi ukuthi akulalutho ama-cardbox nalana sendlini ngiyalahlela phandle nxa sendisofa so nxa utholile umbheda leli sofa ngiyalahla lokhuyana uyalahla kwakuvele kukhona anti kwafa ngoba lokhu ugcina into esasezijekwe izitina ngajikela phandle lokhu akwasala ukuthi lokuze kade otreva bengasangikhumbula ama-christmas edlala kangaka uTrevu lungesekonale eCanada mntana kazange ebuye vele hayi mina ngisithi ngekhrismasi uzabuya phela njengisa abazukulu labana be-Ireland kuthiwa ngoba ngobuhle wabozuze uzuzeka nguye ngikhona lo Shannon banga boke bakhona vele bazake bekubuze ngami bathi ngidlani bengasangikhumbuli isho mina ukuthi umuntu ovele ngithanda ngubusi and ngilokhathi esisho ukuthi so ngithe Liverpool ngase ngidliwa khathi esikhayela ukuthi sekijani ushostekile nasishostekile but lapha ngeValentine ngamphose ngazamani mina phela amaphutha ngcobi ngigijima ngilokho kathi umakhumalunga uqoka kuhle umakhumalunga pho igolile angazi so uqoba njani hayi umakhumalunga wenza ama phela ngibona phela awusabuyila la njengoba buqala wabuya la athi la uyoyenza ngakabuyi phela bengabuya mina kabisi yakho uyantshela amanga futhi umakhumalunga wathi na uzanithathe ngisegole sinya abantu bakho laba nice Sarend, ungampromise into ongayikwanisile. Ngiyakhumbula umakhumalunga yakho sebesisevala wena kodwa bangcono bake bazama kunalaba ababukela bengakuniki lutho bese bethethisa wena nje bethi wena bona yiko phela umfana onasathi sisiyangale wena uzubuye lapha usithi kuthiwa ngikhambe umuntu akazani uzothi uhambele kwenkosini le okuthiwa inkosi le emzilikazi ngathi gadi ibhasi kodwa wafika driver layo ngajiva ngazigadela imoto mina nti dlamntu umfana nobuya la ngibonanga ungakhasa amanci bayangithanda okunye abafana bambe baseBritain kuyamfonela umfana wanethi bathe bensabonise ngathi labo basabonise batshela ugogo ukuthi ngekhisimusi kadlanga lutho namba sebengitshela izigwere ngingelazo abafuna ukuthi ngishaye istroke ngamtshela udokotela ngathi la uzakufa mntanami so ngikhuluma ngeLiverpool
yafa team yakho. Hayi ayifanga. Don't say like that. Ayisifile. Hayi ingcenye awungabona. Team la Lapha ngikutshela ngilwana umnyango ngothi ubone changa kile. Hayi akulamsebenzi. Weza uyadlwa ngani? Ngezwe sifile kodwa yadlwa ngani? Ngiyavuka ngibukela umama lo ulala lokho yakuthiwa kwini distroy kwini. Explore. DSTV. Explore antu lapha. Lapha bazimela antu ya recorder. Kula khona athuna khona lapha sokuphuma amabhora adlaliweyo. Ubukele kuthi. Ngibukele kuthi. Ngithola ama highlights ubukele. Kanti bese akutshela ngosini abuye lento zenzune zama TV lawo. Athi gogo khanye kulomuntu ngapha kuthiwa iTikTok. TikTok kuthiwa kuyinto. TikTok. Bathi kuthiwa kule video lokho iphume lokho sithi kade abantu bengaphi. Ikona. Umuntu lana ngwanga. Hayi nguwe. Hayi wakwenza. Nxa kunguwe mbo wakufakayo. Hayi simi. Kanye le sentence liyani iqedise kayipheleli lapha mina mthambi one was talking was saying that. Hayi wena kuthiwa bakwenzile kodwa bathatha lapha kimi. Basithi belevubulo ngababona kulezi zinto. Hayi balamanga basakuqedanga banika isentence yonke mina ngikhohlwanga. Banika isentence engayikhuluma bangafuna ukuzondisa ngabo lokho izinto. Ngoklob. Akho uklob even John Panza nganzonda. John Panza uzonda. Angazonda. Mina die at Liverpool. Lingakazalwa nibona laba bakhuluma njalo. Yiko amakhumalo ngathi ngidlule ranking. Bakhona abantwana abantu angikwazi ukudlula kathizana. Ngadlula bani supporters. Bani. Hayi kukhona nami ngakubona sokuvela sokuthiwa kokona. Abeliverpool ngababona. Mina ngathi kwathi waqhumeka khona. Kwathi yiko mina umfana emakethe wathi embuza engithatha ngeValentine ngashayina okunye mbatshela ukuthi yena lo umuntu ngizaze ngibe mazi enxe futhi ngiyamazi kaqedisa isentence kabuza yena lo TikTok angimazi kuthiwa nguTikTok yebo ngijwani utsho njalo uthemba kuthiwa ulwana kuthiwa uphuma kuthiwa nguTikTok ngeke kuphuma uTikTok lo nanti angikwazi ngisebenzisi wena nanti wathi ngisebenzisa amafoni lawo uTikTok ya uthi uThoko lo kodwa kulomuntu awufakaya mina kayisimo kodwa waqhuma hayi mina ngicabanga ukuthi nguwe phela ukuthi akula anti waqhuma chiya lokho yana sikhuluma yiko phela la usukugezela usithi yiko ayisiko mina ngiyiko hayi ngithi mina yanini yakubona nami ukuthi ngokwakudala lokho yani uThoko lo wena yakubona nje ngiyakubona sentshengiswe abantu abaningi ngathi bathi yiko mdla ukwana uvula yona le uzambona ngambele emayadini ngale epartini khona drop lela bana ngathi bedlwe benitshiya lapha ngithatha amakhiye kukheni so unibona uJohn Panza uzondela ukuthi uthe iLiverpool yadliwa hayi phela kuyasonkulumo leyani ukuthi sengathi namhla mina bengazi bangaka abantu beLiverpool abebenisupport nxa sebesizwa ngikhuluma into enjengaleyo abonga ukuthi ukuthethisa abantu lokho luhlazo uthi nxa ilokhu zeni ingasayenzi kuhlusa uyijikela uyenzelela abantu bemakethe abangazi uma usukhipha uncane ufake lokho usunquma sungathi uyidripping yana amabudala anqumayo susimangale mina die at Liverpool fan kodwa liyadliwa phela akula msebenzi ukudliwa kwabantu bonkathi iChelsea yenzana umdala wona ukudlalisa imalini ngama players upota lo baxotsha ubaby face lona wayengcono Tuchel wayengcono wayengcono bazambiza uKlopp bamxotshe ingcenye yakho uKlopp ke lwada angaxotsha ngavota ngikhona uyamthanda yakathi uyishini hanela qotsha umane kaxotshwanga wayezele sefuna ukuzihambela umfana umane was not Liverpool kade ababona abafana ababona uNunez ukuthi babona magicela odayazi bayagula bayaphendula iLiverpool is Liverpool for life and there's no I will never walk alone Liverpool khona thina sikhona those guys anti yablokhi groom abanye kanti uKlopp umuntu othulele ungambona sechinge lapha kuse ground let me go one day ngathi wena anti ukuthi wakutshela wathi lapha eZimbabwe njani ngabe mina bandithatha kudala wonke wawuzambona ama-days lana ihlezwe Anfield itshaya ilokuzeni imali ngijayiva okunye okubuhlungu nisenza njengomfana lwana wafayo wayisupport iDynamos yayisithi nxa ingena kanti babembiza ngokuthini ngebizo lomnyo eNigeria satshisa lapha wafa umfana lwana anti kumbe bambulali wayisithi nxa iDynamos ibhora sithi mpe awuyetshayi ngomfana lwana la uzohawuke lelize liphela ibhora mina Anfield so la uyafisa ku-Anfield batshele bandithathe ukuthi kuqala abantwana bakutshela bathi ngabe ngisegoli lapha isizini siqalisa ngokathi ngabe ngisegoli manje antu yabo uyahlabela never walk alone ngimhlabeni ngisuka lapha ngiyedlula nge-Ireland angikwazi ngihlabezwe eWestlife oyithandayo engithi angiyithanda so manje sinyakutshiya emnyameni lapha mina amagesi namhlaphuzile mina besesithi ngibona ithala ithi yakho umkhuzi umfana lo kade uyehle ukuthi umdinge kuToktok uyangikhona kubani
uthukutoko lo wena ngawe uyakhipha isentence yani phela ungayiqhubeki hayi simenqumule what andona siyakhuluma wena uthi bacela kuba hayi bacela ngakimi angibazi uthukutoko angibazi mina kathi wakuthatha nga uthukutoko laba ngizwayeza yazi banjani athi la babe baqume khona besikhuluma khona bafaka abakufunayo kuningi velo kwakho abakuqumayo befaka lapha manje lapha mina ngikhohlwa uyakwazi ukuthi lazani sasikhuluma eLiverpool bona bethe bazayenza something anti mina ngase ngibuza wena ukuthi kati bangapi bengasakhuluma team yadliwa manje bona sebekuthatha kahle sebeqala ngaye abanye abantu manje ukuthi ka team yadliwa kathi Eugene Zulu kanti uphume e-TV umama lwembize ekhuluma ishona Eugene Zulu hayi yiko khona ukuthukutoko bakho labo babetshintshile ilizwi hayi bengakhuluma ishona uKlo ukhuluma ishona ndimi hayi kube kuhlanganisiwe ngothukutoko wakho lo uyatshintsha ibizo kade sibona kade singakufaka ibizo ilizwi likamgaba ukhuluma so kodwa abantu bengabenza njalo bayenza njalo uyasazela ngabo uKlo ishona nama lo ngiyombize wathi kumisi ngithi TV yakho yamisi wabe wama lapho wathi mzawami akubizwa bona ukhotshweni sekhulumishona hayi babe kuhlanganisile yikho mina yikho ngabatshela lwana ngivela ngani engibuza abantu babe sebembuza kobumbulu lami bese mbaphendula kobumbulu ngathi kayiqedise nalo umuntu isentence mina ngicabanga ukuthi ngathi ngiyamazi umuntu wangona kayiqedise mina ngase ngimtshela ukuthi mina ngangisithi lokuthi hayi katheza ndithi siyakhuluma engikabe uyenza ngathi antwana ngathi siyakhuluma so bengakuquma futhi onye ukuyiphisa okuncane bakufaka endlela bafuna ngakho yekela ngabe uthukutho ukuthi ngabulanga ngabantu ngoba umnyaceze ngimphendula singazani shuwa ngirayithi ngisebenzela undolo abantu phela labasebenzele ifoni benza abakufunayo bakwazi ukuthethisa bakwazi ukuthini but ungafaka enhlizweni ngoba vele abantu abathethisa labana vele ngabantu abangamaluzazi nje ngabantu nje mina vele uthi ngiyabapha abantu enhlizweni ngiyamphendula lami kwami ngicabanga ukuthi umuntu uyokude freedom of speaking mina nje ngam le freedom kade abona imbatshela bonke abantu laba yize ngicele lo president ukuthi kabuye one anjini ukuthi mina kade ngazalelwa nga because mina what I know is I'm a Zimbabwean by birth ambiyanga lapha ngudisi so I must do what I feel like doing lapho ukubona market ngabatshela ngathi beyandizondubula bangijimisa osiziba bazibasarenda sebasithulela usile phela ngicela usile akusila vele sensilile usile suqinile manje ubuthona ukubona bazobe nini lapha enza lokuze akuphuma isikuthi amphume ebhutsha bangambiza ngihamba ethathela lapha ngoba ngeSaturday anti ngathi umhlangano nakusaza uLesithathu kumele ngiyebona ama-widows ngene umhlangano ngoLesithathu ngiyenza wabona ama-widows mangaki mbebasakwana mbe-30 mbe-20 siyabe sidinga manje awupheki akusithi khathi mphekela ubani ukhene ngekho kungalamagezi unabelela ngendlela ngiyimfenali vele ngisela appetite mina indawo khathi ethi ngiyagula khonokho kumele udle benxa ugula ngizakudla nti amagetsi lapha abuyela khona ngapheka ikomtshoti yesipinatshi ulale ngetiye upele ngela sinku ngela khathi isikwa senzinika abazulu bami manje lale yonjalo akulandaba kusasa liyaphuma uNkulunkulu ngiyowazi uyamfaka umoya wakhe ngizizwe sensuthi kanti ukudla kuphela njengecimbi kokutshona egcina ungasacabanga nje phela mina don't eat to die I eat to live kwenzela ukuthi ngicabange sumpheze nibe leminye imicabango antu yabona hawu uyakwanza toto hayi siyabonga maro alamngone sabadawu inyanga ngazingalinya inyanga sezini mina ngigijimile isinkwa sabantu abakho uzothi lokho besihle ngisathatha abangeni abantu abafika sibekhala nxa ngabacotha nxa izami ziqamuka patso ngenza kukhula kakhulu antala isinkwa umkharathe ubumkharathe khona khani engathi engithi last bone yami okusala lamakhipha kuyabuya kuhlala inyanga lapha ukhala kulambile kokwathi umkharathe antu yongicela emvedeni ungani umkami sesenze nje so uyafika qambala lapho ikandleli ungethi gokade nizokukhanyela ngize ngithi bathi umntando uyabe sicabanga ukuthi semfile kumbe unade phela amaphilisi akho lawaphiwe hayi baba manje kulo muntu omele ngumthenga wando na ugogo ufuna umuthi umthengeleni umuthi amaphilisi angikhona antu babhaliwe afanele babhala ngokadokotela ngolesinye ngiyapha i-prescription ngolesinye ngimele ngibuyele kudokotela anti banithatha umchambo mhla kwakho i-urine ngokuthi ngacomplaina ngathi mina bekwazi ukuthi i-urine yami amaphilisi angibanika wena sunto ngamaphilisi ethi phimba yakwana 20 uyakwazi ukuthi esibhedlela lapha basidedisa
Lethe mina konke ukuhamba esibhedlela lapha emazibhedlela khanyela umuntu uyangena right but umfice nekujikise deteriorate kuyini yiwo amaphilisi wona lengivudule zamaphilisi phethe umuntu ongengamnatha amaphilisi 20 yiko phela lo dokotela emlandela manje yuri injani yayisikofi ezingahleki kakhulu suzazuzu abantu bazakuza ukuthi sekani bazizwe into engikhuluma ngayo yayisikofi ngamtshela unkazana lwani wathi gogo amaphilisi abakunika wona ngathi angiwazi wathi kumele ube wazi ngathi kambe shwa amaphakethe uma befika 19 ngaba wazi utabhaleni so lapho lafunda sesithi ngolesine ngiyathwala ngiyemtshengisa wathi ngimele ngibuye lawo amaphilisi akho kodwa lokho wasembhalela amanye lokuchitha ikofi kube kulesinqani sokuthi nje sichitha mbijana okay ikofi yezikofi ikofi yakudala leyani ngizibuze ngime so anti ngiye sikadala ngiyabe emzini ngegabha lami ngathi ngikasa songa bathi kati kuyini khona ukuba umkhuhlane manje ngathi amadokotela akuqedisa mina kade sibanganika umbhedane ngathi babesiba nika umbhedane ngiyabaleka ngiyabaleka kale kufanele ulaliswe aya ngani bakuqedisa nje ngikhuluma kangaka akuhlala ijekiseni ngapha babe behle ngahamba bakholisa ngale impilo mzakwani umfakazana lapha udokotela nomunye anti kwathiwa kanye ekhayelwa lamihla bafika bafaka ibhebhuguti abafana ngiyabala badala lecina nokuncane bakutrapper ngathi so ngingasaboni bathi gogo ubele 140 sikunika amaphilisi ngathi mina ndandoda ngiyithatha ngayo 140 kathi indaba linganiki mina ngihlekisa kangaka bathi hayi uyamenja umntwana ubuya ubuyele imali nali 140 amaphilisi la sinetshitsha ebuya besinika mahara thwaba kumenja labana ndibaku business because hayi mina amadokotela lawa ngamtshela alright awutshela uThemba phela ukuthi amaphilisi mntana mkambe wangiyala sibili wangikhalala nguwe wedinga ukuthembile lapho umhlaba wonke Trevor lamagesi senzele umuntu ombhadela amagesi khathi sakubona kumtshela awusala ubona unyawo kanti ubonile khonapha kungaka isilonda lesi nangazithi uyabuya umthatha ungihambise ekhaya umbe senziyahlala ekhaya khathi sazozikona izibhozo anti somile equthe ehlahleni emuva sozikwanisa ekhaya yabo sozikwanisa ngiyebesela ngezivuni so hayi kumbe ngangcono ngidini senzisangena lapha kumazi baba ufuka uzwa asambi ivuka uzitho kodwa ndo yantu ngisekhaya kumba ngangikhipha isibumbu lesi ngohamba lapha lokuthanda ungitshela ukuthi ukame njani laphana kathi ndawo ngathi sihambe sonke ngiyemgriya kale nangitshengisa abasilisayo hayi ukuthi abe sesithenge imbuzi ngazozenza ngiyayidimanda phela hayi vela kuye ngiyabona unyawo lokho libola ngiyabela ngiyathatha imbuzi le phela omnye umama ntina ngangantshentshela imali komunye umnyaka ngisathengise kodwa uma yenzani wathi kulomunye ugogo ophumula obonayo uza kubisela elelihle elingaka kule 5 dollars yane green nangu umuntu ungafike seqasa ukungitshela ngokuyi mina ngifuna ngitshele ngempatho ukuthi ogqekezileyo umbani yena sekutshela ngokuyi sengitshela kunye nga-35 dollars yamayenze wathi zahlanye ngathi kuyahlanyana lo onigambela amanga mina umuntu onigambela amanga hayi angangitshela amanga mina ndandi impahla zami sengitshela ngokuthi sengitshela ngomngami ukuthi yecabana lo lesakheni hayi mina mfuna impahla ezizijojele sengitshela ngosakheni hayi wenze siqasa ulanisa usakheni ngabe ngi-35 dollars yami manje la ubani ngithenga imbuzi kumbe impuphu ngithenga inkuthu ngami ngasozenzile don't do that kokonye amasaramusi lawo kathi babulawa yikuyini bona nxa bona bencedisa abantu right bavuka befika kutshele ethu nizafika next week limkhumbula ugogo Rose lingamkhohle kanti abanye laphana uzubuye wona uyakwazi ukuthi layo laphana waphambanisa uzubuye ungigqokisa ukhomane loluyani wena wathi ukhomane loluyani hayi kokwani hayi wena ngahlala ugqokele uniform yakho edrobheni lapha ugqokele uniform yakho wabuya lapha utshela ke akulandaba kathi abantu bazonda abanye bazonda abanye omnikazi amtshela ngathi anti umuntu uyenza ichoice yakhe mntana wena ukwaze kulapha kimi kakhulu wena melela ilanga la ngikhona lapho your vote is your secret lapha sisemsebenzini lapha ngiyalibona ilizwe lekuthi ngelinjani wonke umuntu is corrupt that is sifuna ukuthi siphile lapho kumele siphile ngcono kwenze ukuthi ungasweli imali yamagetsi laba kuthenge kathi njengoba bona abafuthi ababe sebepopota bakazibanike lutho hayi bamphopotela kodwa akula nix mina ngisupportwa nguTrevor oBenita umbile luPenita baphila nje zababikelela zabadinga onyane wethu babingile ozuze nami mthengele unyane wenuzuzu ngizamtshela batshela ukuthi lekhanyela ngiphathela amaphataphatha kayi lapha into bona sokufuna ukuthi ngayigqoka i-tennis lawa wayengithumezela amafutha kaBosch kodwa shubu singawe yavuka bakithi ayitshela abantu abanemsebenzini ukuthi bandithengele akhayela ukuthi senje senjorostekile yena ubaba lwana siya ngabe isankayela lwana yesiyangu
khanye lona ile sicathule simdown kodwa sizimbi hayi impahla lazo ziningi la ufuna amafutha akho kuphela hayi impahla nempahla hayi impahla ndahlo minya kufa lapha labantu amayama udanti bacuphela ukhona omnye umama hayi lwana vele kala lutho njengami ngibacuphela mina ukhona ukhane nganguthunyezela ivini okwakuvela kubusi lokwakuvela kumakhumalo ngashiya abantu angidli kathi ngakukwanisa ukudla hayi konke kwavela mandweni washenya kwashi umandweni bakithi umtshele kade wathi uzangithumezela amaqanda kumele uhambe kwaNamibia kansela passport yaphela anti yaphela kwaphana umakhumalo eqambela mangethu uzondithatha ngoDisemba sezibhala ngeCovid ngathi anqala tungalamali ngathi uyakhula umthawula lutho alright umandweni umtshele akuthumezela imali ngithatha ipassport sengihamba ngikona ngale nami ke ngiyebona amazwe kathi ngihlalele ngingalamntwana hayi kakhulu angilamzukulu awunisela mntwana obhotsha uqobo pampa neme ngizibhotshela inqa kuvele kusitsho kodwa ngiyabona uhamba ngiyabhotsha ngezigayizela ngimi ngale ngomusa eshaweni ufike mvula ishawa ngimi angilenza oza nje ngaphandle nxa sekuserious singathi sengihuda sempaka ipampa yikho kungesabisi kodwa antu yabona ukheni ngafuna ukuthi la lo muntu kathi nxa vele sengihuda silokuzwa yenza ukhithwa mbani angazi ikona okungithusa kumele athathe umfana zakhuluma la akhuluma la isho zakhuluma la simdeni into kathi nto wabumkazana wane oyemazweni wasidinga lona farayi wathena noma ngingugogo ukheni kanti thatha ukheni ukuthi uyimbulu okay nombuluzela umntwana omuhle kakhulu okay nombuluzo hayi sengikhulilelwana babeyakhulanga engasezenza umntwana babeyakwenzisa rocket hayi wezala kodwa ungaphinde hayi wayesekhulile hayi umuntu le 30 years aya yazala mina ngenza mthanda but angazi nxa bebeyavumelana isaroketi mina mntu 20 intafu isaroketi ngenjani kanje angikwasanti isaroketi bathi kumbe mina nxa ngisazala ikade lakho balifaka yini sombhadala imali sengikuzalele oho yisaroketi le bathi kade ba-technology siyafunda alright no kuhle ukheni zakhumala nje amkhumala mfana zakhumala mina thathe mina thola intombi ngoba thathe kulunguphi sithi amabhuku omgabe bakuchiya lokho ama-degree uyachiya lokho awuyachiya kutsho lebhulu awuzanti umgabe wayichiya manje lebhulu yasala yini alright sala emnyameni lapho le khandlela ngokuthi ngitshise phela ngisiyaphumpha ukuthi ngitshise ka-94 alright lapha thuba ukuthi abuye ebusuku ngothini ngisengisiyavala umnyango ngikhiye lala uzavuka ngoba khona upheka itiye angabuya namhla abuya ngo-11 kanti ade ngasakwazi ukuhamba alright kambe abantu bijamjana bangalola ama-girlfriend sokumele basicitshele amagetsi isenzeni kube lamanzi impisi lezi izulu liyana lokhu becitsha amanzi namhla vukeni ngikho amanzi sezikwenzisithi abantu bekhansela izidonti kodwa sokubaphelela mina vele I want to vote them out abafake mina bebona ukuthi but wena uyara abantu bafuna ukuvotela wona ufuna kanti amfundanga ngathi kuphela into lezi akuthi umuntu ufundile bona bafundile wena wahlala nabo lo kubiza ukhansela lona kubiza phandle wathi idonki lena uthomba lo umfana lona yena lo deputy mayor ngumlando be angimazi ngangasi kumbona ngiyabonga uhlanya yedwa sasisemhlanganweni khapha andikhasi ngoba nomhlanje bambisi ngabe lami ngikhuluma ngisukuma mbatshela nsithi nayinelekela abantu babuya begcila amabhasi belungisa kanti ama-lizard labayekela thina satitshela kudala ukuthini sibiseleni langani liyambuluza ngani ngabafazi abakhonjiswayo ebukhweni nansi isayizi zenu kathesi qondeni bazama ukubhoda njani kuloThisa mfowethu antena babengazake bembone mina basokujala ukuhamba udongo wathi buya ngapha abantu abasebefuna wena salukasi ngabe ngihamba ngabe ngithi kongungona lami ngakhuluma intando yami ngathi izolo anti lapha bekukuhle sihamba siyadikila koyugayiphelisi namthi blower bayisahambile cela amakaka kwathini la yena sekhulumile wakhuluma la ekukhuluma hayi ngakubonga lami bonke ngababo wakhuluma abantu size basamlanda sonke kulimlanga la wakhuluma ekukhuluma la ngambonga anti yikho phela kuleli nto kwathi sithi yakhuluma ukuthi yethina siyazama ukuthi sikhipha abantu kulabantu abalokhuzayo ngabe sithi ngamfuna ukuphendula lona omunye wangikhuluma wathi ayekela khona ngifuna ukumtshela ukuthi thina sakhuluma lani kuhle nje abantu besithi lisimbuluzeli nansi sayizeni ikhipheni lathi thina sokulo muntu sokule association ezithi wathi uza kutingelana mana ngathi id yokwenzani id association thina sibhuda id association yokwenzani ekaka leyi isibele into zeni lapha namhla thina sisebenza politics nasebenza politics lapha nasikazeni alisasebenzi lokho kumele likusebenza out fakani mina ngitshengisele ukuthi what does this BBC mina linaliswele le Boko Haram ukuyidiliziste lonke lifele phakathi ngoba imoya yabo imibi yena umfana wathi sehamba wadlule ngigesi
wathi gogo wathi wasuka khophana abantu wathi nanko wayenza nje ngabe umkhayelo sente athi ngiyabe ngitshenile phela ngisemhlanganweni ngiyabe nginganje alpidress to kill ukuthi batshenise ukuthi bancane kakhulu wathi gogo kaEzra lo wathi gogo nguwe ngathi yengimi kathathu ngamboni wabe phuma phandle sesithi kimi uyakwazi ukuthi 5000 eniphethwe yini mina ngemphethe amaphika 5000 ngathi waphethe ngani kudala labe lapha lithintsha amayitulu kwaqala ngutshangirayo wazwacina la ise dingomama esenguladies mina wagcina sechaya ikorona thay window kwathi kwathiwa ikorona kunothi batshela abantu iqiniso nje wayesemnyama icolon cancer esemnyama icolon cancer ngakwezile emnyama usukule imlomo wayesemnyama umbone TV umuntu emnyama umbone sevuthiwe nge-TV wathi bona laba babembona live ngathi lehluleka kudala nikwatshintsha amayitulu lizatshintsha sikaba lekela lizali izavumela ngesikhathi sakhe uNkulunkulu nguye wababekayo ngesikhathi sabo uzawakhipha so wena sesithi siyadinga amatsotsi emakhokho ngathi ufuna ukubulalisa abantwana babantu khathesi kunje swamapholisa ngabuya lana eCouncil anti bachawa ngabantu kunje nje so anti bakhiphe ama-range anti ngizokuthiwa badubulile bathi bamfunela ngathi tshelanani lami lo ufile la uzifile kade ngwabuye engqondweni yami ngathi ufonta ipholisa ngabe udubulingezalo ngenxa ukuthi lidelela amapholisa eCouncil ube sezama ukulisana layo lalwana ube sezama ukuziprotect right ngoba abantu laba vele thina lokho akumangalisi mntanami amashona lamandebele kwavela sathi sidalwa sizalwa kuvele kuyimpi impi yankhona ayisozipheli iyaphela kithi thina esikwaziyo ukuxolela abantu kwabanye kayipheli but anto okuhle ukuthi abantu lihlalisane likhulumisane mina nginjalo siziva sesikhulumisana ithi abantu sasingabonani kwalo town council kodwa de sesibonani awuzakele but labana baphuma laba angabuye vele emuntu orethena ndinogara phaya inzimbo yangu eyami nga unanzalele khona apha eclinic all right danke gogo samadambo yekakhulu manje yabuya nini